EULEX predstavia ekstremističnu a nepatriotičnu diju, kotra pravi škodu Srbiji u celosti, hvarao premijer Srbiji Ivica Dačić. To nie štreljanje do EULEX-a, ali do budućnosti srpskого narodu na Kosove i Metohiji, do budućnosti Srbiji i jej hraždanov, vyznačil Dačić, kotri poslal telegramu sočustvija litvanskomu premijerovi. Perši podpredsjedatelj vladi Srbiji Aleksandar Vučić hvarao že napad na pripadnikov EULEX-a unapriameni protiv Srbiji i jej narodu i dodao že odvid državi bude oštri. Vučić hvarao že ho predsjedatelj Srbiji Tomislav Nikolić ovlastil že bi osudzil totu zlodijsku diju. Vysoká predstavnica Európskej únie Catherine Ashton, osudzujući zabojstvo pripadnika EULEX-a, podsahla, že Európska únia predlúži robiť u ramikoh dijaloga Beogradu i Prištini. Až rezultati vyšľidzovania hodní rozjašniť, či cilj zabojstva EULEX-ového cariníka bolo hamovanie dialoga, varela portparolka Catherine Ashton, Maja Kocijančić. Šéf misiji EULEX Bernd Borchardt i šéf kancelarije Európskej únie u Prištini Samuel Žbogar ocenjeli, že še robi o napadu na Európsku úniu, jej vrednosti i na šitsko, za co še Unija zaklada.